naway masagutan kayo itag sa saron naman na drama, a part 36 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Isko, saan napod na nagantintay patangatang ita. Kastoy man di ko na ni Kabsat Isko, dirman ang biyanang. Ada kakaiso na nga anak mi, iti asawa, kat na nga to terapaap ko para kan kuana. Ti kayat ko agbalin to a nurse. Uray nang ina ti mabayadan iti dayta, ikarigatak, basta makalpas iti panagadal na, kat mayaon na kami iti kinarigat ti panagbiag. Rogyak man nga rod, ti agsalaysan. Nanang, sa anak sang agiskwelan, marigatan na ka talaga. Apay, no padasampay uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarigat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pe high school akit narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanyak isong impasadak. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panaggagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo, kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak nanang. Isunalaan ta talaga ajak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya di ko nam yun di ka nag-eskwela ko nam. Ay, marigatan ak tatang. Agtrabaho ak laangan. Ay saan na mabalin? Amok asadot mo lang dayta. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na saan ka makaadal. Kasano tayo laangan ngay no di ka ag-eskwela. Kasano nga raw amayaon na kami iti kinarigat ti panagbiya. Di mo pilitan no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo't. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alo ko yung kit di nga giskwela Tapno pumintas to matibiyag na. Di kaman, nagitay kakanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ora nagiti anak nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal dang agpaysuang kadwan na matkadakwada ti awan trabaho na tatang. Wen tasadot damat ngagtrabaho. Iso ano si ka, numakalpas kay ti panagadal mo. Ipakat mo adagaws. Ang trabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka. Ginroll ka ninton o may asirek. awan mo lang ti mo kakurso ay enroll ko. Siyaks di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no pag ginanain tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na no anyan to a kurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laan. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko. Pangalag ti kinanders. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabaalan na. Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumot adi nakabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta a kurso. Marigatan talakit di lakay. Kataramidin ta ti amin nakabaalan ta. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalaan day ta. Siyak ti makaambaw bakay. Ay, alanganon nakdita Isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngamamuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit tanakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw jay kabagis kaw. Ta adda anak na nurse ija brown. Agasam. Di ko pa yung nakabagis kaw no mapanda makitsinda. Ken no mapanda makimiting iti senior di ko tsidan. Doon, kan dunyadan nga gasawa.
sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor tapno agabrod tumay. Kasaritam to anay bagjay anak mo. Ngam no talaga adin akayat, di mo pilitan. Basta siya ti masuraut. No anya ti desisyon ka, isaw ti matungpal. Leonor, mauden asalunsun ko na ito'y ka. Ketikayat ka, wanlaang ti sungbat mo. Tatang, Ang eskwela ka, wanlaang ti kayat ko asungbat. ha? Ang eskwela ka, Marigatan akmo, tatang. wanlaang ti kayat ko asungbat. Ang eskwela ka, wano saan. Kat, wanan ang arod. Ngam kasanon no marigatan kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raw. Lukas sa pula di agkopya ka, aramidem. Kopya, nagiti ka, adalam, no, examen kayaw. Tapno saan ka mabagsak. Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnat ti ulam. Panunutan analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kinaners matalaan ni Leonor kabagais. Wain ka ba guys? Tao mapal ka nung amin iti anak mo ang nurse nga adda ijay abroad. Kaya't nakanumag ti bumaknang. Kaya't na kami kanumag ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ang may nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wan isulaang ang tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramidan mi mat amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagais. Wen talaga kasta. Naimbag tulan no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumuten, tawan tun ti panunutan niya paggastusan niyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanagibangkag mo para iskaw. Ay, way, pare Mariaw, tanay. Agmulak man iti ado anatan. Ay, naggagat ka na unay, paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners, paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, Leonor. Di mat nagdubli-dublay. Di agis-eskwela jay anak mo. Awan na ta, agkaralangan nga miniday. No, saan ko maanaglanglangan? Saan ko maanagdubli Gasla kami na kay baga. Medyo nakapoy sa kanoy di pagadalan na. Nasaan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay tismoso kamutan niya, paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na itadamag. Sana nakapoy jay anak kau. Nalaing tupay. Managbabayin lang. Isa di na may pakat, ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay. Jay anak mau, anyat korso na. Kinamaestra, paray. Ay, kinamaestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak kau. Ag nurse to ija brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na ijay. Sige pare, labasan kan. Bagbagaan yung tuman ni tatang nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase, kastanti bagbagana. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Uray ko mano saan nakamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabaulan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kursa. Jakam mo? Mabutengak lang amin ka ni tatang isuawan kinunkunak. Ngam kinapod nuna. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak.
Amok ti pagpatinggaan ti kabaalak nanang. Ala, padasampay laeng anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam, ngam ka ba alamot gayam? Agabang akiti pag naada kiti sentro tatang. Tapno sa anak amarigatan na sumbra kiti klasik. O sige, basta tarimaadam tag eskwela ha. Anay, di na ko mapaayan anak ko. Laglagi pa, asikalaang tayan tinamnamami iti inam tabno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ijabraw anak ko. Tatang, Kundi nak ibabain kadag iti kalugaran tayo. Tanay, kanayon ko nga ibaga kanakwada amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masurunak nga may. Tay bagbagadaan lakulnit kano ti utek mau. Ang panagnikam kanakwada asaan na pudno na Leonor. Ipakitam analain ka. Makalpas kay ti panaganal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka. Pampanunutam nga min anakulnit ti ulo miso akasta. Kabailam day ta anak kau. Okay. Kano nga raw ngagsapol kay ti boarding house mo injay ilay. Nakabiro ka kun bayadak langan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni Timulak anatan. Ay, sas, pasano na ito yan? Nagpigsa ti todo ken angin. Pasano nga tanda gijay mulak? Biglamot ngaminan ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay, rumarak ta, nakita na gijay mulak. Nagpigsa ti tudo ken angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruar mo. Tawan, agad ka. Basta nakita na gijay mulak, tanay. Diyak makaid na, bakit? Awanan, bakit? Nadadahil na gijay mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan, taniti pag-tuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pailaang jay anak ta nga agiskwela. Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mo't kit day, ti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa nabali at masukatan taw. Adon to ti sukat na, no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag-nurse to ija abroad, mabiit la masukatan day ta. Anya, Ato iti pagbayad mo itaas semester, anak ko. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay iti nagbagyo tatang. Nagilako kamay, tidagatayaw. Hala, api naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tunat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners ija abroad, ag-triplin tao tidagatayaw. Tatang. Sige, sige. Mapanakaw, tanay. Ada pa'y inakgatangan. Ketnay, banlaagan ka manan, Leonor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon ni Tinam. Di kag sarsardang agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya. sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matag negosyo? Wunman, LV. Tuladon ka. Kaya't kuti kasi tar aramidam. Nalinyam tag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan ka nga agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro, ta interesado Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti dayta. Makisusyo akman nga rod kan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto,
Nayunan ta itinatang tilakot ha. Anyamot tan. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadaal damanay. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel tinagpuunak ijay. Kat better luck next time Adan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay nakumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usarenan Kat pangalaan ta nga rod ngay. Mangilako tamanan iti dagata Ore mauday na panaglako ta. Anya, manen. Nagbasit lang nga ruden adaga. Ilakom pailaan. Sa nabalay ta masukatan taw. Kung saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat makaadal jay anak mo? Di mo kayat bumak ng tao? Saan akasta? Ngam kumusta tuma nga rod ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mon samot kumustaan dagiti grado na. Ay, nakal ti panagtalag ko iji anak ta. Bakit nalaing na jay? Sana na masapol at check-up ti grado na. Nay, naila ko yun sa tantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Isuti ng ilako. Nagbasit lang arudan adaga. Inlako na pailaeng. Ay, sa bagay, talaga nga nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwag nga rod ipag. Apay nga minakasya akurso ti indala na. Ay, talaga nagastos dayjay Naimbag kada kami iday. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso anak kaadal dya anak may. Huwag nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaan di ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay lako mga rod ipag. Jonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da data? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damat kayat nga ipaabang. Ilako da kanun, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga Ruden LV. Mano? Ha? Ada paggatang mo? Ada, friend. Induldulin ko nga mintay in-intern ni tatang kapag tuition ko kuma. Ha? Nukas na. Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Wen LV, mabutengak mo tamang ibagaan nagsardengakon. Kat, kasanun numaamuan daday na. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Ang mga niya taramidan na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta na sa papay. Tani, mangnamnama da iti awan. Namnamaan dang addan to nurse nga anak da, ngam awan matgayam. Basta, makamuditan. Pag negosyo kit diti inurnong ko nga inted da kwarta kanyak. Makamuditan, LV. No kasta, saan ka ngagis eskwela, anak ko? Saanan nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sa semestre latin na ilagpas ko idi. Anya, Marigat anak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala ibagbagakan ni tatang mabutengak. maladi ka madanagan anak ko. Jak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga itata sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta kan ka anak ko. Ay na,
Pumadanan ti panagturpos jay anak ta bakit. Ang graduaran itatawain. Ay, Apay, saan ka naragsak ngagturposan iti mabiit ti anak mo? di mo namnamaan day ta, Isko. Anya ti bagbagamay tabakbaketan? Nasaysaya at matlaang numaamamon day to Tanasaksakit ti mapaay, Isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya, di nakmanrabakan iti kasta. Agpayso ti ibagpagak. Ngampang nga asim ta di mo kumapagaramidan iti dakas di anak ta, takaasimod. Anya? Di na ka numapilit ti bagina. Tatalaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. Anya? Tiyawanan bay na babaeng mangilawlawan. Lukasta. Sinayang na lang ti kwarta na itid ka ni Kuana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to ka no ti anak ta. Taumay agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu, tatang. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw ka. Tatang, lukatan niyo kumaday toy. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw kan ko na. Kahit di ka nagpagpagita pa dito. Maghilawlawan ka. Dinadal mo, di pa nagtalik ko ka. Isa pumanaw ka. Tatang! Anay ko. Ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapol ka nung amin ang maopera ka, Isko. Ngam di mo mat kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga ro ti anak ta. Iso ka no ti makaamu iti amin. Anya, pangalaan na kung may ti kwarta na ngay. Sigurado anak ki asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta grubat kan taagbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito sentral, Leonor. Uwan, tatang. Nabayag ka na ipatakdad da ito'y. Dahil inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko adag isayin intadyo kanya ka kwarta idi apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kay palengke. Kat gaputan na pigsa ti kita kay jay. Nagurnungak. Aging gaanan na yun ti pwesto anagatang ko. Kat adapay ababangak iti abay na matlaang. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramidak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin na ko yung adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawanandak ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri anwag talaga ngamin ang marigatanak. Jak laim pagaraw. Tiambaw. Nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak ka. Dapay lugan maon. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pagawanan na kuma anak ka. Pasensya ka no nasubra ak tinagarapaap. Mawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, tadi kay baybayan. Isong agpaagas kayo Dasyak ti makaammo iti magastos, para iti panagpaagas yo. Oh, agyaman anak ka. Naospitalak nga rod kat na operaak, kat bayat ti panagimbag ko nagnagadak iti balay ti anak ko.
Masyanak kan kwa na tatunggal malagip ko ti naramid ko ti kalabas. Ti panang pilpilit ko ti sana matakabalan. Makonsensya. Oray sana nakalpas na anak ko iti panagadal na inaramid na mati amin nakabalan na anang papintas iti biyag na kati taison ti mangtultulong kada kami iti asawak bayat ti panagkapsot mi. Alakastan, tigayem mo, isko. Ala gagayam ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang! Biyanan! In your nose para ti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang! Biyana! Kas naman ti kuna ni Kabsat Glenda. Dirma ng biyanang. Adaw galiti inak anaapal. No adapalan na tao guraan na kat padaksan na. Narigat ang mapagura tinak, tanarigat ang mamakawan. Kasta tinadakkelak nga ugali na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaloko da itabakat lusing. Tila sasawang manin bakit maturog ka kadilatan. Apay, di ka pala nairuam. Kung ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Lusing. Kat kasanumot da taon ngay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saanan na? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday ta ka manin puring. Namin anukan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babae. Di kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakil at tulong para kadagiti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na mangagas. Agyaman ka kindi tawan madi arikrik naam. Akas kadagiti makipilpila di nga agpapaagas. Isa di ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kuana. Nanang, agina na kayon. Ituloy yung tunbigatan ti mga sikaso kadagiti nakapila di tarwar. Si damot no agsublida manon inton bigat anak ko. Sapay nagadayo ti paggapuanda. Kat talaga akastaa. Sumipngetan. Inton kon adaman pakasarsaritaan yaon kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw ko matdaitan nanang. Sa anapulos sa mapmapan di ti balay. Kano lumabas di tasango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga road, ngam baybayam. Di mo'y kaskaso. Basta san laki ding agkabil. Anyat orasan. Apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta ka manin puring. Mumakitin ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta. Wan nga rod dandan ni 30 titawan kon. Kaslapay lakin si ti panagkitayo kanyak. Amok mater aramidak. Amok pa no anya ter aramidem di taruar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Andan panunot ni Glinda bakit? Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Jakpay kayat amakinobyo ta anak ta. Dinto pa'y nakasubad ka data ng paadal kan ko na. Oray matikas ka pa nagpampanunot mon pureng. Malaglinda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Nabsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko, takayat kuntagin na. Apay, anyat orasan. Di pa'y kadirimuar ni Glinda iti silid na bakit? Kat no itay ko pa'y ngay ayaban, di nakmatikas kaso. Amangan no nasakit tinakam nakin kan Di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawon mo tayo na datati nagserserbyan na. Ikam kumamay tigundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asino laditan alalaki ti pagtindagan na. Bayam nga iso tag desisyon para iti bagbagi na.
Nay, si kamot gayam, lare, barawk. Naimbag ang orasyo, tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita, kat nagluto ni nanang itibas sita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay, Kate, ang yaman nakabarawk. Umulag ka pa'y Saan tata, taagdardarasak ngamin. Ada pa'y papanak. Kasta aya. Naimbag nga raw, kasak tinaranaam dito'y balay. Tanong ni nanam apureng, sigurado, adi naawatan da ito impadigom. Wan nga raw, tata. Nadlaw ko akas nakagurgura na kami ni nanapureng. Awan mo't ammo mi abasol mi kan kwa na. Ay, di mo kaskaso dyan asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na dyan abakat kaninanang mau. Ha? Isa siya kaon, tagkid-kid daw iti dispensa kada kayo nga agina. Lare barok. Na, apay akasla sa bali ti raman to'y masidala kay. Ay, saus! Apay alino katamday ta. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napanglis na itan bakit. Anya? Oh, nata suman ti kanam. Kanda ito yung nakaluban dito'y amakan. Tanay, mabisinak una yan. Ay, nabanugak arimbuar. Nagimas mo't dahi ito asumanan. Sige, mangan ka lang, bakit? Ibusam na ita, taamang ano, mabanglas. Mayat titimpla na Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Nangalam dito adda nagisursur ang naglakaw. Saan ala ko na ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilaray nga anak ni Luseng. Ay, apay nga italang nga'y bagam nga'y. Kahit apay aya. Maan, ano ko ma? Linuto ka na ni Luseng na ita. Ang mga no adamot inlaok na dita. Madamdamag sakit ti tiyan ko. Ay, tal na ka man matpureng. Simakit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan man? Nene, aguray ka. Kasla agsikal mo ti tiyan ko. Di munto mga minimbaga at agos no asino tinangtad iti da itoy. Anya nga'y agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rongwar ka dita. Tasumpatam kinaramid mo kanya. Ni, ninanapuring da dyan, nanang. Napayan, hanyat mapaspasamak kang kuana. Bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at araon? Kinamudan na, Luseng. Ha? Mabit lang, nanang. Kasaritak ni nanapuring. Tanangan nyo ti panagsasauyo, nana. Tapamadakas ti kasta ni bagbagayo. Kat pudnumot nga mente bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko ang naggapo ka na kayo. Simbakit ti tiyan ko. Kalutluto lang din tadmi kada kayo, nana. Ang mga no da sa balya kinan nyo. Ti kunamkit di. Manggagamot at talaga ti inam. Ginamudan nak. Saan namang gagamot ti inak, nana? Manggagamod! Da kayo ang nakapila dito nga umay ang paagas kindi bakit Luseng. Di yu patpat yan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka ditan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga ulodon ka ayawain. Kita ka man langan. Pasensya kan lari barawk. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga dagura ni nanapuring kada kami, tata. Jak amo no niya launa iti kagura na kada kami. Katawan mo't madingar aramidon mi kan kuana, tata. Di kalaagbaig iti kastangar aramidam. Kitaam, kat pimanaw ti daddo mga agpaagas ko makan Luseng. Kat mayat ano kasta. Agruam day di Luseng. Agpaisuma nga minamang gagamod. Sana tila ipagpabasol mao. Di siguro kinan mo ang nabanglis amasida tinagsakitan ti tiyan mao. Di kang sasaw iti kasta. Ta mabalinda ka nga idaraw iti kasta nga aramidam. Idarumdak di darumdak. Sanak amabutang. Sangwak aida. Apaya kasta tilang am Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbagim.
Kayat mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talang pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. Saan na, nanang? Madanaga na kiti kasta lang Okay, aglaang. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa'y lang arod sumrak iti trabahom. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa laang, nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iya bangkag. Damat linutok a pamigat kan pangal daw ditan. Agin na nakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay. Kasla agdarikrik naan na. Ngam di namot kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tangay pakita kan ni Lusay. Sanan, ang mga nukumaro ti rikrik naan na. No di na kayat agpa-check up, di nilusing langan, ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up, taamangan no anya dayjayan. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Ha? Itay pa'y ladamdam agak. Ngam di kamat agsao apulos. Anya jay kunam. Masikaw. Masikaw ni Glinda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak ka. Asinaw ti amatisikog mo. Pagkawanandak ko, ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanya, tatang. Anya? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya. No kasta. Agpasngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya laangan ti sawan dagiti tattao. Di ka ngamin nagananad. Gatel a babae. Mahala, hustol po rin. Di ka nagsaoy ti makapasakay. Anya nga raw, anda ditan. Aklunan tan ati gasat ta anak mau. Sinalbagkit di dagita tattao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timutin anak tatito pikuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y lati pasamak. Di mo kadilatan ikas kaso idabakain. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makamumutin ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talata ta anak takit niya raon. Kasi may nangrunakit masikaw. Kaasaya talaga. Pagan anom atulungan ti garangganjang a babae. Saan ngagpampanunot? Nakapasngay kan anak ka. Ayan ni nanang ngay, tatang. Anday di balay. Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka daw. Ay, talaga kaguran ako ni nanang, Amumot tayo ni nanang mau. Nangataw ti Peruana. Noan niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apawk. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo kumay. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak, umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan niyo ko ma. Kan pangalaan niyo ti kwarta abos-bosin niya no bilang laang. Nagpawit mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkarya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tid iti sustento na. Nagkit nasayaat nga ro ano kasta anak ka. Tapno santo ngagbalin ang nakakaasit ti anak mo. Uwen nga rod, tatang. Kahit papanan niyo nga raw. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumatlaang kada kayo.
Anyamatan ang nagringkor. Di pa yun makainanaan na saya at ti tao. Ay, pasensya kayo nanang Jak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby, tamadamati pa naglabak itay. Aganak-anak kan tumang amin, Glenda. Darasudos kang amin. Uray kuma, nubaro tinagpasikugam, tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayon ananang. Pasensya, makauma dengdenggan. Patuloy akong ti planok tatang. Pumanaw kami ni danak ko. Apay ngay panaw mo ti apo kumikada kami anak ko. Jak kaya't adumakkel ti anak ko akas di titrato ni nanang kada kami tatang. Madlaw ngamin nakagurgura na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di Isa maawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko tatang. Tulungan na kami kano ti ama ti anak ko. Nakita anak ka. Di kan magsinubyan kan kuha na dan asawa na. Wen tatang, nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinublan kan kuana. Ne, apayakas lang na ulimot to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan po rin. Apay, Cardo. Ayan dagiti agina. Kaslawan da dito'y balay. Awanan, pimanawan da Glenda. Impanaw nan ti anak na. Inyadayunan ka na ta. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Maasol mo na ito. Dahil tantumat kamin kinangato ti pride mo. Pinanawan na talakit nga ron ti anak ta. Ha? Malmaldayak dito. Nasakit tinakam ka iti papanawan ti anak ta. Kanti apo ko ta. Isadyak pala maturog dito. Papanam ko ma. Mapanak iti kalkalapaw iti bangkag. Tay jayak pala nga umyan. Anya? Panawan nak dito'y. Una, baka mo kamot iti biyag mo dito yan Awanin kadkadwak dito'y balay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan kanas kung agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduan na. Anak ko, madlaw mo ka day. Kasla matawan matatao di tabalay da tata Makardo. Wan nga rod nanang. Nadamag ko apimanaw da Glendan apaman ang nakapasngay. Ni matatakardo. Agnanaid kanon iti kalapaw na iti bangkag da. No kasta, agmay-maysa ni Puring dita. Wan nanang. Jak mo't makitkita nga minarumwar. Agin lalabasak man no bigat, takasaritak tuman. Nakikitaan nyo tamang pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw-awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan na. Tanumapanak ijay bangkag. Irana na ti mapanagsakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Pati ni Glenda nga anak ko, kailiw kon. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka mo nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyamanak iti yumay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yagak iti meriendam. Di kagdanag, kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amok asaan ama iparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang day chay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat mo day ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga ginginura. Tamaditi kasta.
No siyak matkit day, awan gurakan ka. Si kalaang timang gurgura kanyak. Idi dayta. Saan itan kakalusing? Ay, mayat nga rodano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. Nawan imimpenem agura ken apal iti kaunggam, kaka. Wen, agpaisula unay dayta, kaka. Kardulakay, alamatan na. Agawid tan ijay balay. Nagrigat may maysa. Pasensya kan puring. Malagip ko lang taya puko kan anak ta no anda kijay. Isa dituyak pa lang kalapaw ngagnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaid ang daglenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumatan ti apo ko. Ay, Alan, agawid tan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat mato'y balay. Kat no inrikap kumot daytoy sakbay apim manawa kitay. amangan mo't no dalakastrak ngagtatakaw. Ay, sus. Patang! Nagagklenda anak ko. Anak, Ay, na. Apay, nagapgapuan nyo. Iti kami pa amang ururay kada kayo. naggapo kami di bangkag anak kaw. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, glenda anak ko. Agyam anak ta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidag ngagmaymay sa ditoy. Kasla akla mabagti. Nanang, Pakawanan na ko maanak ko. Siyak ti rason no apay apim manaw kayo iti apo ko me. di kay madanagan. Saan kayo aginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yu kanya. Anak ko. Di mo ipampanaw ti apo ko me Pangaasim ko ma. Wen, nanang. Kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yun. Nagsubli kami nga rod iti balay mikat saan kami napimanaw iti anak ko. Sa anak mo na nakihasawa tempa may saklangan ti atensyon ko iti trabaho para iti anak ko. Kat ita nakapsutan dagiti dadakkel ko kat ingkarik iti bagik ajak to ida panawan tawan sa bali amang tulong kadakwada no saan na siyak nga anak da. Alakastan tigayim mo Glenda. Alagagayan ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo manang Biyanan musical scoring Eli Palacio in your nose parity script kaniti drama tugayim yo Jenna Almoite dakkalayaman manan kada kayo amin God bless iti tunggal maysa manang Biyanan Kastiman nga rod ti kuna ni Kabsat Edwin, dirma ng biyanang, ada asawa ken duwang anak ko. Agpada kami ngagtrab-trabaho ken ni bakit ko. Nasemak nga gatang kadagitag kakangina agamit, akas kumay ti branded abag, sapatos, pantalon ken dumapay. Tunggal agsweldo ak dita ti pagdiretsuan ti kwarta. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo ka ni Dwen. Wayne, ngam awan maited ka. Lagi mata nga kitibado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarek. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da. Kat, kunam kadakwada at dadakkel sa tisweldo na giti asawa da. Wen nga ron, pasing nga da ija abroad na giti asawa na giti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas jay ka nga. Anyat kaya't masawan pag-abroadan na. Kat nga dagundaway mo, di matam. Mabibiit nga minti umasinso no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti daddo mga asawa no mabalin di da palubusan nagiti asawa dang agabroad. Ngam si kamutan. Kas labogan na mo diti balayan. Ay na, di na kalangamin maawatan bakit. Para matlay ti panagasensuta ti pampanunuto. Adamot trabaho. Agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba na panawan dagiti duwang anak ta.
Si ka na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo ta. Nagrigat ti trabaho iti abroad. Turog la ka no ti inanam ijay. Amo magaya man nariga at nga mapayabaunan na nga abroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldo ngay. Awan nga roda yun, tinggatang ko'y tibado kan sapatos ka o. Inggatang mo amin. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ka o, isa nangina. Dayta ngamin ka ti madikan ka. Mahilig kay ti branded ka nang inakagawangan. Kunang malanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos dito balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka. Ni, agasan man day taginatang mo sapatos. Nagnina. Ay katura yata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito. Kanto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mutay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abado? Ay, Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day suot ka. naa. Saan matamasapulan nangina ti balor ti maisuot na gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siyak tupay. Pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No, sika ah. Tawan, amom ka na kiti branded agam gamit. Ay, pakitak man na kiti naglalastog akatrabahwak. Apay, iso dalang ayat ti kabalan na ti agbado ikinginginaan. Uray saan na di abroad ti asawak, makagata nga kiti kastoy. Sabagay, siguro na nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan na kiti daduma. Isa masapol nga agpabaro akmal. Ay, diyaka mo kan kay Dwayne. Imbes sa dagita anak mo ti una mapanunutan. Saan mo? Agkat pampanunutak mo tida. Di naklama awatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka na kiti katrabahwak ta naglalastog da. Palangguad da. Ta pinanginaan mo ta niti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw ah. Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't dito. Ay, daytoy. Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenong inginaan na gamit ko. Saan ko agat gatangan dagita? Ititad dalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samat ti sweldo nila kay mo iti trabaho na. Medyo. Ngam awan lang tihilig ko nga gatang-gatang itinangina. Uray nila kay ko, padak a practical day jay. Imbes nga igatang me, urnungan milaangan Kasta aya. Ne, natapukan mo ti sapatos ko. Natapukanan. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ayun. Ginatang ko man iti mall. Sana nakasale ngam ginatang kulat na na. Aya, nanginaaday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Anay, nakulang mo't gayam ti gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan, anyan. Ni, pating sapay tabadong, kagat-gatang mo. Awan, Lota. Branded mo't lang da ito. Wen, amok abranded, tanagdakil day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badom. Dagita tay nangina abrand. Una, anay, pati mo't gayam ti pantalon ko. Natapukan to'y gayadan na. Natapukan, gaski. Pati ta pantalon mo, barbaro. Ay, nadlaw mo mo't gayam. Una, tapno kabarbaro amin. Anyan, agasam man day ta. Pasig anagningi na ti gamit mo Edwin. Ikat talaga, kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adi abroad di asawa. Kabalak mat ti gumatang iti nginginaan Narigat mat nagpaudi tayo, Lota. Mala, mangantan Edwin. Ano san tayo ati itlog man na nasidaan? Kahit lagi tiyo bingay nangandan. Wen, pinakan ko iday tayan. Ni, apay, awan sa bali ang may luto ijaref amasida. Itlog mo la kanayo ng tilot-lot wambakan. Ay kat kapilitan tapno manay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tanay, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon.
Kasanong nawan trabaho di awanan. Pangalaan tayo nga itigastusan tayo. Ala, mang panunutag to iti pag-sideline ak bakit? Umdas ko mamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang ta iti naimas kan nasustansya si daan tayo. Makapasyar tayo pa no daduma. Kan makapangan tayo itirwar kadag iti anak ta. No ammom tagimpad. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggalag sweldo ka, idiritso nga igatang itagka kang hinagamit. Apay di ka makabado ay ati saan ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manin. Sa anak nga rod na iruwang bakit? Kun may mayatom ti kasta agam ti agbisbisyo ak. Ay na parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita ak iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaol. Nala, manganta nga ro dun. At idugma na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaw-awat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumrag ka. Agyaman na kante. Anyat gagaram. Kwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadag taw nagsweldo ak. Nay, apay manan ti kwarta aya, Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay na ti anak yo. Kandwa kayo mat nga ag-asawang agsusweldo. Nagninamot ngamin ti gagatagan antay. Kan igatanga ko may tikawas na iti anak ka, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasigadaan na iti usaran da. Mano ti otangam. Ore, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta maipabulod ko Ore, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. No 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay kunam, paggatang mo iti kawas dagiti anak mo. Nagdakkelan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado, antay. Kan sapatos damot na. Anda kami masunga na paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat na awan na pinta sa abado dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan nga. Apay, pinagarbuan aya iti bado day tapas kan. Saan mo't kat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat ta panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abaknang. Apay, masapol aya nga agpamarang ka abaknang. Numat ngamin makita da alalakan ti badom kat isi-isyan da ka. Apay, iso da lang ayat ti makagatang iti branded kan nangina abadaw. Kabailan mimot antay. Ay, saan kami nga umay? No igatangan pa'y lang dagiti anak ta itinangin na akawas kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud ta nagatang kon. Nagiti man day. Ay na, oo na yan. Nagitan saman dagiti nagnginginan. Akat man ano ko ma. Inggatangan ka matitibadom. Tapno di kan to agla nga kasla nakakaase. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat katang mo kadagita. Binulod ko pala ka ni Auntie Angela. Bayarak to no maalak ti bonus ko. Anya kamatan, Edwin. Yutangan pa yung tigatang mo itinagngingin na abado. Di ka lagbut nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man kad dito ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded na bestida na ita. Ala, ipadas mo, tano basik. Mabalin nga isukat. Intad mo la kuman kanyak ti 2,000. Tapaggatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tenlak aman ka pa ngayon gatangan. Alam, isuot mo kidin. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay-pay lang. Nadamot trabaho niti pagilyan tayaw. Dua kayo mo't ngagtrab-trabaho iti asawam. Ay, madanaganak ngamin tatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitad jay manugang yung kanya kasweldunan.
pagdiretso mo't iti mall ti kwarta na. Anya? Maramid na pa'y kati umutangan Gapulang iti agkakangina abadbado. Na, adan putot na ngam di na pala amaw tiyag praktikal. Suruan na tiyag praktikal ata na adda na iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, wan nga rod atatang. Day tati pagdanagak. Isong aga brodak malangan. Ay, panagrik nakat single mamak. Tasisyak mo tagas-gasto si Jabalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawang mo't pakibiyangan nga Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag kong agab-abroad sa kanuni. Bakit mo, Edwin? Ay, wan, tanay. Saan ka no amapnak iti sweldo na ditoy? Kaya't natin makaurno nga dagos. No syakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayong agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mo't nga rod mabatbati asweldo may. Tanay, nagngingina mati magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yo, Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yo, talaga adi kay makaurnong Oray ka sano pa nagtipid ti aramidin may. Talagang awan mabatbati, Lota. Sa baybayak no talaga kayat na ti agabrod. Palubusak apay kita sa anan nga. Naimbang nga oras nyo, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayaw. Uwan, Edwin. Tapay, umutang ka? Uwan ko matata. Amumat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Ada basitoon na. Tapno, ada mat serbila nga agpapautang ka. Uwan tata, amok na ita. O, mano ti utangam ta ikan ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagitan suot mo, insan. Umutang ka? Kas na silang sadang gana. Oh, kita anak man. Nagdungrit kibado. Siyak pa'y met aman nalong ti utangam. Amok ngamin na naglako ka iti irik, insan. Pautangan nak, oray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Ninginahan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Ninginahan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro nakakasta ti susuot ko, insan. Sa anak kaming nagbadbado iti sana branded. Si kakit di ko maatag putang. Tapasig ang ninginahan dagiti suot mo, insan. Alan na, insan. Mayadak tumot lang. Promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na kadagos. Paggatang ko iti abuno day jay, insan. Tapag-abunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Alang, mabiit lang nga rod, insan. Basta bayadam mo ilang nga dagos, ha? Tani, matil-til dagi jay mulak, no jak maabunuan. Edwin, imayak ka anakan. Takasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Kwa? Nagsweldo Ngam imbayad ko mo't ni utang ko. Pasensya kayo nante. Apay nga yakasta mo ta kanayon ti bagbagamon baro. Tunggal singiran ka, awan maitid mo. Unay kayo na yan, ante. Manumad lata 5,000 nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay daduma, tada pa'y 20,000 pesos. Ay, dakkel mo taba, nagdayta 5,000 kanyakon, Edwin. Adda na ka isang ratan da dya kwarta. Problema nga ro, dante. Tano agsweldo ag diretso iti utang. Di nakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido Aguray ka. Sapatos mo amin day takarga ti syurakyo? Oo, nante. Agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napuno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y ninginaan dagita.
In-order ko iti online tinagdumante. Nagkapumot iti abroad tinagduma. Ay na, kita ang basit ka anakan. Inal daw samo ngamin ang gumatang ka iti ang kakangina gamit mo. Talaga ang mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak dita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na ditoy na nakaw. Manipod nag-abroad ka, pinaspasan na matan tinagot utang. Nagdalakal ti utang na ditoy. Anya? Masyanakan ka nakaw. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. Anda kang aminay na namnaman na amang bayad ka na gijay. Aha, naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag-asawa kami kabayadak mo tandag iti utang na? Bayadan na iti utang na. Di nakiramraman dita. Uy na, sigurado ngagpakaasiday-jay kan ka nakaw. Ay katagpakaasilat ta. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmat gadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Oh, Apay Edwin, anya ti bagam? Pagyaman at sinong bata mong tawag ko, mayra bakit? Kwa, namagat la kumano nagsweldukan. Ay, una. Apay aya. Kwa, apay, di ka kanipay agpaw-it bakit? Ay, pasensya ka na Edwin. Nagpawitak man. Sana si kati pagpawitak iti kwarta. Tadyak may talagkan ka. Ni tatang ti pangipaw-pawitak iti kwarta para kadagiti anak ta. Huh? At damat dagiti anak ta jebalayda. Ni, apay nga yakasta. Siyak ti asawam ngam sa bali ti pawitam. Inakalanag iti anak ta ijay. Ay saan? Di mo padahasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya Edwin. Bayam nga jebalayda tatang ti pagnadanda. Naimbagi jay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir kami ng itagsing-singir kanya. Kat na mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ko. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirikat kan ginawa. Tarutam! Ha? No utang mo bayadam. Dinak maniramraman. Para kadagitan nakta no apya nagabrodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyan na kadi Amayra. Kaslasan nakmat nga asawa iti kasta pa nagsasaom. No kayat mo ti makabayad na dagos iti utang mo tuladan na ka. Agabroad ka mat. Nagkunang amin nga umutang-utang kay ti dakkel kalpasan na ang bagayang pagbayad mo. No di ka... Ay no. Sige sige. Tadyak kaya tagsaw iti pakabasulak. Bye. Nukasta, agresign kan Edwin? Wen, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nakmat tulungan di asawa kamang bayad ka lagi dyan. Inung-ungtang nakit din. Uray asing numat siguro nga asawa Talaga ang makaungat no maamuan na ang naiwaras ti utang mo. Papanam nga ruden nga no agresign kan? Agap-aplayak para abroad. Marang mapagasatanak ng trabaho iti balasiw tao. Tulungan nakman iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maited ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalagkukan ka no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak na iti utang ko. Kagiskitar ka. Problema mo dayta na. Idi nagabruda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kitibas awanin tad mo. Isong agbayin ka kumamot ha. Ay, No talaga kayat mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pa kibiyangan ti sweldok ta para kadagitan nakta dayjay. Di nak obligaan, ta di ka inobliga iti siyak ti nagabroad. Labay na anak kadagitim bagbaga ti asawak, iso ngayong karigatak ti nagdiskitar iti pinagabroad ko. Kinasaritak nga rod amin na nakautangak, kat nagkariak nga paman na makabrodak, bayadak dagiti utang ko kadakwada. Imanugot na nga rod iti dayta saritaan mi kat nagpipinirma kami iti kasuratan. Nagabrodak kat kaas iti apo, nabayadak amin na nakautanga.
Mababain na kiti asawak tunggal malagip ko tinapalabas. Iso nga impakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panagurnong ko tapno matulungak amanggad para kadagiti anak mi. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko gapo kadagiti agkakangina gamit ko ngam ing karigata kaliniklikan tagatang kadagiti agkakanginan akagawaak. Tadagiti anak ko timpang pangrunak a pinanunot. Alakastan, tagayin mo, Edwin. Naala, nasaya at mata nagbalbaliw ka. Wana, di mo noraya na maupay ang mamimpinsan ta asawam kan ka. Tama nga nagbalaw kan tulangan kat sinaan nakagayaman. Gapoy tikas ta nga aramid mo. Awan dakas na no, gumatang ka kanagiti branded, wano agkakangina kagawaam, no lakit di adaum da sa paggatang mo. Ngam, ununam kumapanunutan ti kasapulan dagiti pamilyam, sakbay ti luhom, ako nada iti Tagalog. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yon, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Kastiman nga rodi ko na ni Kabsat Densyo. Dear Manang Biyanang, aday di mo nang asawa kat ada anak ko kankwana. Idi kwan nang asawa akmanan iti may kadwagon daway. Ngam daksanggasat, tati natumpo ka kamay kadwang asawa, masaksakit. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Hello, Densyo, ading ko. Hello, Manang Mayla. Awanan, natayon ti asawak. Ha? Ala, apay nga eh. Di na nalasatan ti sakit na Manang. Inyawid min di ti balay. Malamayan ang ti asawak. Sige, sige. Taumayak kadagos tita. Bye. Ay na, unaya-naya Rosemary anak ko. Taimpan mo matan. Imbes sa siyak ngayon am tilamayam to. Saan ta si kamat tilamlamayan men? Ay na. Then siya, awanan tanak ko. Wan nga rod Nanang. Na-stress sa mga men. In-stress mo sa mga men. Isa na trigger ti sakina. Eh, saan ba't Nanang? Manipod nagden na kami ti anak yaw. Jak pulos inikan iti sakit ti ulo. Nakita yung mat no kasano ti panangasikasok kan ko ana. Nanguro na iti masakitan. Kahit kasano nga iti apokok kada kayaw. Alaag atay jay matbalay ti kanayon ngayon na. Kandi mo matlamasi kaso, tada trabaho. Ang mga napampanunutang kidi ti mga alay ti yaya na. Ay oray sa anon. Sayang ti swildom. Itad mula kanya ko na ti swildom. Tanay baglang ay gatang itigatas tanak mo. Hala, pagsaritaan tayong tulay tayong ton maitabonon ni Rosemary Nanang. Ay, kano ka na ti tabon ni ipagmaw may lanak ka. Inton bigat ka nun, tatang. Ayan yan. Namidwa na nabalo di kabsat mo. Babaluan samat ni Densyaw. Kaasi nga rod, tapinanawan damanan. Ni Aimee nga imo ng asawa na, natay ga po iti disgrasya iti lugan. Sa ita, natay mat iti sakit jay may kadwa nga asawa na. Kasi nagtidwa putot na ta awan inada. Wan nga rod tatang, naimbaglaangan ta adadagi jay katugangan ni Densyo ang mga awir kadagi jay putot na. Wen nandanid di na pa'y ipakitan na gadya po kumay. Kat apokok mo't na gadyay. Ta anak ko ti Amada. Bukbuko ng damutan na gadyay putot ni Densyaw. Makipaglading itak iti pupusayan ti anak mo, Delfina. Agyaman na, gudaw. Ay, nagrigat nga aklonan nga mawan maramidak. Wen talaga kasta. Maawatat tirik na, ta kasta kami mo't lang, hindi natay ti anak ko.
nga imo na nga asawa ni Densyaw. Ay, Okay, di alam to ti apo kam kada Densyaw. wan imbagak day taken kuanan. Tadi na matlama si kaso, tada ka nga rod trabaho na. Wan nga raw, makumikom ni Densyaw. So nga inalakmat ini ti apo ko kenkwana tawan mangbantay. Ay, kaasimot dagita po ko ta. Awan inadan. Wan nga raw Ay, sapay ko ba ata saan na mga asawa ni Densyaw, tanay? Duan dagiti putot na. Duan ti suportaran na. Apay, mga sawa pa'y langata. Ay, no siyak ti masurot oray saan kuman. Peon nga ron No, mga asawa manan, ti manayunan manan, ti putot na suportaran na. Wan nga rod Isu nga oray saan kuman. Kat, anyat planom itaading ko. Tana itabunan day di ipag. Umayak man pa lagyan iti balayo kadatatang manang. Kasla mabagtitak na daak iti balay. Ay katun nalawa mo ti sigod abalay tayo. Kan bumalay ka dito tadito'y ka nga rod ti sigod abalay tayo. Iso anawaya ka latang agnaad dito'y no kayat mo. Wan ba't nga main din siyaw? Agnaid kan dito itapno anda kami akan kaduam. Sapay inaladan sanjay anak mo. Wan tatang, inala ti may kadwa katugangak. No awan ko mabasit nga anak ko. Alaak jay anak mo dito'y tasyak ti mga awir. Sana balit adda ni nanang ang mga sikaso manang. Ken adda dagi jay aanti na iti balayda. Ngawan ko matrabaho akat siyak ti mga awer kadagi anak ko. Hangam jakmat ngamin masango. Wan sa bagay, nairuam jay anak mo ijay balay da katugangam. Ta ijay tinagnaadan na ijay masakit day di ipag. Saan aya? Uwan manang. Alam kit din dagiti kawus mo diti balay. Dito'y kan nga agnaay danak ko. Uwan tatang.